Kako se zoveš? Kako se zoveš? Ime? Ti? Kako volite tu okrug? Kako volite u okrug? Da li voliš tu? Dobro? Dobro more? Ja? Da li preporučuješ da dođu drugi from Czech Republic tu u okrug na ljetovanje? Je? Dobra plaža, dobro more? Super. Još nešto? Všechno dobro. Milí lidi. Je? Dobré lidi, dobré jídlo. Aha. Znači volite u okrug?